Inshuti z'akadasohoka rero banywanyi bacu reka twongere tubifurize kuguma kugubwa neza ku gicamunsi cyiza ku bari ku masaha yo ku gicamunsi turi ku gicamunsi rero cyo ku itariki zigera rwose nyamuneka kuri 22. Birumvikana rero ni amakuru tugarutsemo arebana n'umutekano politike na diplomasi tuba tugira ngo tubapodetinge tubabwire uko byifashe ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi ndetse no ku butaka bwa Afurika na Demokarasi ya Kongo. Tubabwire uko bimeze muri rusange. Hari byinshi cyane rero bikomeje kuvugwa tugiye kuba twinjiramo muri ano masaha, by'umwihariko ni nayo mpamvu ngira ngo mutege amatwi kabisa tuzi kuba tubyinjiranamo gatanu kuri gatanu mu buryo bwihuse cyane. Twirukanse cyane rero by'umwihariko mbere yo kugira ngo twinjire muri ano makuru nyemerera mbanze nsuhuza abantu badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye kuko ni abantu b'agaciro. Badukurikira rero bari mu gihugu cy'u Rwanda ariko kandi baba bari mu gihugu cy'u Burundi, bari Congo, bari Tanzania, bari Malawi ndetse na South Africa. Tubaye ikaze tuyikuye ku mutima. Badukurikira rero ari benshi cyane by'umwihariko nanone bari mu Bubiligi, mu Bufaransa, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Canada, nabo tubaye ikaze tubikuye ku mutima. Ni byinshi cyane rero tugiye kuba dukumuzaho ariko kandi tuva imuzi n'imuzingo. Ni amakuru menshi cyane arebana n'umutekano, politike na diplomasi. Turaza gusimbukira mu gihugu cy'u Burundi tubabwire byinshi kuri CNDD-FDD, tubabwire ndetse n'ibyo irimo irategura n'ibyo irimo irapanga. Nyamuneka turaza kubikomozaho tubive imuzi n'imuzingo. Turaza kugaruka gato ku kibuga cy'indege cya Bujumbura cyitiriwe Mike Ndadaye International Airport. Hari byinshi birimo biragenda bipangwa kandi bikomeye cyane. Turaza kuba tubikomozaho ariko kandi rwose tubiva imuzi n'imuzingo. Turaza gusimbukira mu bice bigiye bitandukanye by'umwihariko ku butaka bw'u Burundi tugende tubapodetinga tubabwira uko byifashe. Muraza kunyemerera dusimbukire rwose hano mu bice bya Kolini Mujejuru, Kolini Mulangara, Cibitoki. Hari amakuru menshi akomeje kugenda ahaturuka. Turaza kubapodetinga tubabwira imyiteguro ihari y'aba FDLR ikomeje kugira ngo bakomeze by'umwihariko bahangane na 23. Turaza kubabwira ibyo witwa General Neva kugeza maginga urimo urashyigwa n'abagenzi be by'umwihariko bafatanyije kuyobora igihugu cy'u Burundi. Kuri uyu wa kabiri rero, kuri uyu wa 22 Nzeri 2025, umuhuzabikorwa mu bya politike ushinzwe ihuriro rya AFC 23 bateraniye i Goma mu nama idasanzwe yo kubaka ubushobozi bw'imikoranire mishya na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ikaba ari inama yo mu rwego rwo hejuru yahuzaga abayobozi bose bakomeye ba politike umuryango barimo n'umuhuzabikorwa Corneille Nangaa. Amakuru rero avuga ko umwungirije Bertrand Bisimwa na Fred Kaniki, abanyamabanga bahoraho Benjamin Mbonimpa, uwitwa Deniliyeloni Kibalungu yari ahari ndetse n'abandi bayobozi b'amashami y'itumanaho, imari n'ubukungu ndetse n'imbaraga. Abahagarariye umugaba mukuru w'ingabo General Sultani Makenga bari bahari na guverineri n'abaguverineri bombi ntara Kivu y'Amajyaruguru n'Amajyepfo bari bahari, n'abadepite bose muri rusange bari bitabiriye iyi nama yaberaga i Goma. Yize kuba iki bimeze bite turaza kubikomozaho. Turaza kujya ku butaka bwa Afurika ya Demokarasi ya Kongo tubabwire byinshi nzibira. Muraza kuba mumenye uko situation ihagaze. Umusirikare wa FARDC wamaze kuba yirasa, turaza kuba araswa na bagenzi be, turaza kubyinjiramo. Turaza kugaruka ku nkuru igaragaza ko igisirikare cya Afurika y'Epfo cyamaze gucyura ingabo zacyo zari ziri ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Inshuti z'akadasohoka rero bakunzi ba Ruhuka Empire, reka mbifurize ikaze, mbahe ikaze by'umwihariko mbabwire nti utari wakora subscribe ntugacikwe yikore kugira ngo tujye tubana mu makuru agiye atandukanye. Tubaye ikaze. Cika intege noneho ahita hasiga ubuzima. Nyuma yo gucika intege rero havutse imvururu hagati y'abasirikare ba FARDC, nabyo byatumye habaho kurasana. Amasasu menshi atangira kumvikana y'imbunda ntoya ndetse n'imbunda nini mu nkengero za Mukele ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye guhera muri ayo masaha kugera mu masaha ya mu gitondo. Ubuhamya rero ugira buti twumvishije imbunda ziremereye ndetse n'intoya by'umwihariko, ariko n'abasirikare ba FARDC basubiranagamo bapfa ibyo by'uyu musirikare wamaze kuba araswa mu buryo bwihuse cyane. Ikindi mugomba kumenya rero by'umwihariko ni uko SADC murabizi ko yari yaje ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu bikorwa bidasanzwe
byo kugarura amahoro n'umutekano. Ni ukuvuga ngo rero igisirikare cya Afurika y'Epfo SANDF gikomeje ibikorwa byo gucunga ibikoresho byabo n'abandi basirikare bari baroherejwe mu butumwa bw'amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'uko byemejwe n'ikinyamakuru gikorera muri Afurika y'Epfo. Byamenyekanye yuko rero ku itariki ya 14 Nzeri 2025 indege yo mu bwoko bwa Boeing 237 na akanyerezo 76 SANDF zakoresheje mu butumwa bwo gutwara ibikoresho ndetse mu bice bya za Lubumbashi, Kinshasa bakabijyana by'umwihariko biturutse Pretoria ndetse no muri Afurika y'Epfo. Ni ukuvuga ngo rero ugucunga abasirikare baje mu butumwa hagati bwa SANDF bahanganye n'inyeshyamba za M23, by'umwihariko abenshi batangiye kugaragaza ko abasirikare babo bashobora kuza kuva kuri ubutaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hanyuma ibikoresho byose byinjiyeho n'abasirikare, umwanzuro rero wo gukura ingabo muri Afurika muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wafashwe muri Werurwe uyu mwaka. Ni mu gihe kandi ibi bikorwa byo kuzicyura byatangiye mu nzira, by'umwihariko byatangiye mu nzira muri za Gicurasi. Ngira ngo murabizi yuko umubare mwinshi w'ingabo za SANDF za South Africa zavuye ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, zavuye ari nyinshi kabisa. Ahitwa Nzibira rero ngibyo ibyo igisirikare cya M23 cyakoreye Wazalendo, FDLR ndetse n'Abarundi. Ubu tuvugana rwose nyamara niba abanyadushoka nyamuneka bakomeje kugenda bakora ibitendo. Nzibira rwose hazaba runga hitwa za Mwenga, ibintu byari bicika, ngira ngo ndi kuzibona. Ndabona n'imbunda zafashwe AK47 ebyiri, hakaza imbunda mu bwoko bwa PKM machine gun ndetse n'indi mbunda ntazi ubwoko bwayo. Izo nizo zafatiye muri biriya bice, gusa hari n'ibindi byinshi baba batagaragaje. Nyamuneka mutazajya mugira ngo niziya zonyine zafashwe. Twirukanse cyane rero, by'umwihariko reka mpite nkomeza no mu yandi makuru, by'umwihariko mabwire yuko turebe hano haravugwa iki. Mbanze mpite nkomoza kuri ibintu bya Kisekedi by'uruzinduko rwe, narwo umenye icyo rwari ruhatse nyamuneka, kuko ni byinshi hano biba bikomeje kugenda bivugwa binatangazwa. Nyuma turanahita tunerekera ku kibuga cy'imirwano turebe uko situwasiyo ihagaze kugeza magingo aya, kuko imirwano yo n'ubundi iracyakomeje ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hagati ku mpande zombi. Perezida rero wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uheruka kugira uruzinduko i Pretoria muri Afurika y'Epfo, amakuru avuga ko yari yahuriyeyo na mugenzi we Joseph Kabila yasimbuye ku buyobozi. Birangira rero ku busabe bwa perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa. Nk'uko amakuru abivuga, Tshisekedi yakiriwe na mugenzi we wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa, anamusaba kwegeranya abo yita abanzi bakaganira ku rwego rwo gushyira amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyi gahunda kandi niyo ivugwa nk'impamvu nyamukuru yatumye urukiko rwa gisirikare Kinshasa rusubika gusoma urubanza rwa Joseph Kabila mu mpera za kiriya cyumweru. Urugendo rwa Kisekedi kandi muri Afurika y'Epfo rwateje impuhwa nyinshi birenze ibisobanuro byatanzwe ku ruzinduko rwafatwaga nk'urusanzwe rwo gushimangira umubano w'ibihugu byombi. Umwe mu bari bari hafi ya perezida Kisekedi rero ariko ntabwo yifuje ko amazina ye atangazwa. Yavuze ko rwose umukuru w'igihugu cyabo yahaboneye ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye, ndetse yahabonaniye na Joseph Kabila wayoboyeho Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Avuga ko rero umuhuro wabo na Kisekedi na Joseph Kabila wabaye uw'ibanga rikomeye, kandi ahamya ko wateguwe na perezida wa Afurika y'Epfo Ramaphosa. Asobanura ko rero uwahoze ari perezida wa Afurika y'Epfo Thabo Mbeki yagerageje cyane Ramaphosa amusaba gutegura iki cyicaro, nawe akabyemera. Ari nayo mpamvu ibi byabaye hagati ya Joseph Kabila ndetse na Tshisekedi. Inkuru kandi ivuga ko ubutumire nanone atari impanuka, nyuma y'uko Kinshasa yanze ubutumire bwa Thabo Mbeki
mu nama y'amahoro iherutse kuba muri Afurika y'Epfo, yari yanatumiwemo Joseph Kabila ndetse na AFC M23. Bikwerekana rero kwegera abo bireba mu buryo butaziguye kandi bitandukanye cyane na protocole zisanzwe. Ndabona ari byinshi cyane ibi bihuzwa rero, kandi binavugwa ko isubika ry'urubanza rya Joseph Kabila ritaciwe ndetse ritagomba no gucikwa n'urukiko rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ababikurikirana hafi kandi bakavuga ko ari ibimenyetso bikomeye cyane uko bishobora kuba by'umwihariko ku isoma ry'urubanza rwa Kabila ugasanga n'itegeko n'ibyaregwa byose n'ibimenyetso. Abakurikiranye amakuru ngo baravuga yuko ngo barutwayemo ibikoresho byo mu nzu, harimo igikapu cyari kirimo imyenda y'umugore n'iy'umugabo, kandi ngo batwara n'ibikoresho byinshi cyane. Ngo si ibyo gusa kuko kandi ngo batwaye televiziyo, ubundi kandi ngo banamwaka amafaranga agera ku 400 y'amanyekongo yo kumucungura. Ubuhamya rero twahawe n'abaturage bari baturiye urwo rugo, abantu bitwaje intwaro muri iryo joro bavuze yuko binjiye kwa Bienveni bamutwara ivarisi ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Si ibyo gusa, mbere yuko biba inshuro nyinshi abanyamurenge barimo baragenda bangwa ubunuka hariya muri biriya bice ndetse bakanabavutsa ubuzima. Ubuheruka kandi hari undi binjiye mu rugo rwe baka abantu bose bari muri urwo rugo amatelefoni ndetse kandi banajyana inkweto. Uretse abo kandi hari n'abandi bagiye bakubitwa mu bihe bitandukanye. Igitangaje bakakubitwa babwirwa ngo ni Abanyarwanda, mu gihe ari Abanyekongo kimwe n'abandi bose, ariko Abanyamurenge hano rwose bavuga ko ari Abanyarwanda by'umwihariko bari muri iki gihugu. Ubwo rwose nyamuneka rero birumvikana yuko ibintu byamaze kuba bihindura isura, ariko kandi biba ibindi. Ikindi kandi kirimo kiragaragara muri iyi karitsiye ya Songo ni ibice navuga ko kugeza amagingo aya icyitwa Wazalendo ziri kugira gutya zigaturika mu misozi igiye itandukanye, zikaza zikamerera nabi abaturage rwose bagahonyangwa ku rwego rwo hejuru, amasasu menshi akararavuga. Nyamuneka buriya biragoye kugira ngo amasasu menshi araravuga wowe usinzire, ntabwo ibyo bintu bibaho. Amasasu mu gihe avuze uko byagenda kose w'amaguru ugomba kuyabangira ingata ugakuramo akawe karenge. Abaturage rero mu majoro rwose ngo barara biruka, reka sinakubwira, ngo barara biruka rwose basimbagurika bavuga bati Imana yonyine nicyo kintu kigomba kudutabara, nawe ubutegetsi bwa Tshisekedi bwo bwaradutereranye. Gusa uwitwa General Sultani Makenga we yamaze kuba atangaza amagambo akomeye, by'umwihariko avuga ko ibintu bitari bworohe. Mbere yo kugira ngo rero uyu mujyi ntabwo turi uwuvemo, ahubwo hagati muri Uvira FARDC na Wazalendo aho tuvugana mukeneye kumenya ninde utegeka undi. Reka iyi nkuru mbanza nyingiremo umenye ese tuvugana ninde ufite umujyi wa Uvira hagati ya FARDC ndetse na Wazalendo. Kuri uyu wa mbere tariki 8 Nzeri, murabyibuka mu mwaka w'2025 ku munsi w'ejo, umujyi wa Uvira mu ntara Kivu y'Amajyepfo wari umunsi wa 7 wirukanyemo wirirwamo imirwano ikomeye cyane mu buryo navuga ko budasanzwe. Kuba rero umutekano warakomeje kugenda usamba mu mujyi wa Uvira uzambijwe na Wazalendo, yashyizweho n'imyigaragambyo yo guhagarika ubuzima busanzwe mu baturage, ahubwo bakayoboka inzira y'imyigaragambyo. Iyi mitwe rero ntikozwa no gukorana n'ubuyobozi cyangwa se gukorana na Wazalendo amaoperasiyo n'iperereza. Amakuru rero dufite ngo nuko ibi byose ngo byatewe n'uwitwa General Kasita Olivier, bakaba banamushinza kwanga Wazalendo, nubwo AFC nubwo bavuga yuko ngo yaje kandi no kunekira AFC 23. Ibi ni urugero rero rworoshye cyane rugaragaza amacakubiri yatangiye kumunga sosiyete y'Abanyekongo ndetse n'imitwe ikorana nayo. Nubwo rero ingabo n'imitwe bafatanyije ibi bikorwa byo kurwanya AFC, Wazalendo ngo bakingisha ngo bakangisha ugukomeza imyigaragambyo niba ari byo basabye kureka kubera uwitwa General Kasita.
Ibi rero muri Uvira ngo ntibyoroshye na gato, ngo kuko Wazalendo iri mu mujyi mbere y'imitwe yabarizwaga mu misozi, buri wese mu birindiro bye. Abazalendo umujyi bamaze kuwukaba, abarwanyi ba mayimayi bari bamanutse, kandi muri ino minsi bari bacize ibirindiro mu mujyi wa Uvira hafi aho. Uretse kandi Wazalendo bafite n'abayobozi babwira ibibazo byabo, ndetse bamwe banashyizweho bamaze guterekaho n'umutwe ukora nka polisi. Nyamuneka uyu mujyi rwose ngo Wazalendo zawigaruriye kugeza ngo zikuwufata nk'igihugu cyabo bayoboye. Mu minsi ishize rero FARDC yamaganye Wazalendo karahava, uburyo rero batakoranaga ariko batumvikana, nta n'umwe uri gutanga amabwiriza, kugira ngo ibyo murabizi avuye hejuru mu buyobozi rero bwa gisirikare. Ibi bintu ntabwo byoroshye, kuko Wazalendo bazi imisozi barwaniramo, kuko bahamaze igihe kirekire. Muri iyi mitwe rero ya mayimayi ni amatsinda abarizwa n'ubundi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, muri rusange. Nyamuneka ibintu birakaze. Ubwo rero ku muntu washaka kumenya ese ninde uyoboye umujyi, ngira ngo muri kugenda mu byumba. Amatsinda rero abarizwa by'umwihariko muri Wazalendo ubu tuvugana afite abayobozi, ndetse igiteye impungenge nuko uyu mutwe unayoborwa n'abayobozi by'umwihariko b'amakare kabisa. Urugero rero nka Rene Itongwa wahoze ari umunyamuryango wa FARDC witwa William Yakutumba. Uyu nguyu rwose yahoze ari uyoboye umutwe wa CPC, ndetse uri no mu gihano cya Loni, ngira ngo ibi murabizi. Hariho kandi na John Makanaki Kasimbiri umaze igihe kinini mu misozi ireba Uvira, kandi yanga cyane witwa General Kasita, umuyobozi wungirije w'akarere ka 33 ka gisirikare, ndetse akaba ndetse na Kashumba Nyerere nawe. Murabizi yuko uyu mugabo kuri amatsinda yose ya Wazalendo muri Kinshasa, ndetse wanga nawe urunuka uwitwa General Kasita. Igisasu rero umujyi wa Uvira wamaze kukibona kizawuturikana, n'aba Wazalendo bamaze kwigira akarakajya. Ikindi kandi leta yumvikana ya Wazalendo ivuga ko nta kintu na kimwe kigomba kubahagarika usibye uyu mujyi wa Uvira kubarekera. Icyo nicyo kintu cyonyine babona gihari. Mu gihe umujyi wa Uvira rero batawubarekera, nyamuneka abataramu bavuga yuko ibi bitazigera bihura, bitazigera bivamo, bitazigera rwose bihira FARDC ndetse n'abafatanya bikorwa babo. Ubu rero ubu tuvugana igisirikare cy'u Burundi nyamuneka kirahejwe, nta kintu na kimwe cyemerewe kuvuga ku bijyanye n'umujyi wa Uvira. Nta kintu na kimwe cyemerewe gukora ku bijyanye n'umujyi wa Uvira. Ubwo nyine icyitwa koalisiyo nyamuneka niyo navuga ko iyoboye mu buryo navuga ko udasanzwe. Ubwo rero nyamuneka ibintu mumenye ko byamaze kuba bikara, ariko kandi abifata indi ntera. Ibintu byamaze kuba bifata indi ntera. Tuvuye hano rero by'umwihariko n'ubundi turacyari mu mujyi wa Uvira, by'umwihariko munyemere babwira yuko ahitwa Kalamabenge amasasu menshi nyamuneka yongeye kumvikana muri ibi bice, ndetse akaba ari amasasu by'umwihariko navuga ko akomeje kugenda afata indi ntera. Amasasu menshi akomeje kumvikana, gusa muri Uvira ubu tuvugana nubwo amasasu menshi akomeje kumvikana, ni nako abaturage nyamuneka amaguru yabo bari kuyabangira ingata bagahunga. Amaguru yabo bari kuyabangira ingata bagahunga. Ubu tuvugana rwose amakuru mfite nuko abenshi bamaze kugera mu gihugu cy'u Burundi. FARDC rero n'igisirikare cy'u Burundi ngo bongeye kugaba ibitero bya drone mu baturage ku munsi w'ejo, ndetse no muri iki gitondo. Ayo niyo makuru rwose ndimo ndakira, yenda iyi nkuru reka nyinjiremo. Ibi ryatangajwe rero nk'itangazo ryashyizwe ahagaragara na AFC M23 babicishije ku rubuga rwabo rwa X, bavuga ko ku mugoroba rwose wo kuwa mbere ndetse no kuwa kabiri bagize gutya bakagabwaho ibitero. Ubwo ni tariki ya 8 n'iya 9 n'ingabo
z'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC, FDL ndetse na Mai Mai Wazalendo, abacancuro n'ingabo z'u Burundi bagabye igitero rero cy'urugomo rudasanzwe ku mirongo yose y'urugamba. AFC rero ivuga ko ibi bitero ngo byateguriwe